Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ta apo ko yo tapno saan na may barkada. Flight kun inton maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada. Aramida. Ay nahagyaman nak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalag ka dagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apukok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Nang alanga road, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di liplipatan tibilin ko, Wen ka di. Amumot akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak, anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay, di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wen angam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola? Anyat madinitibado? So katamday ta, fitted launay. Kan ababata t-shirt mo. Agbado ka iti atidog. Jay malingdan day tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Agsukat ka kunanay. Di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Uwan man laangan, Lola. Mapana kon, Lola. Sino katakon jibado? Mabiit lang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan? Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga ureawan kaduak. Basta itulod ka. Tamangan no addamang sirpat kan kaditadalan. Diyak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya. Awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka mat iti pagadalan manang maray. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Hakit nagluganang ngay. Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at sikan ti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kong amaray. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado di apo kumken ka Wan tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at mudlaig no makaadal pa'y nga muna. Wan nga road. Kaslasaan mo nga apo ko ni Joy. Taubing ka ang naadaan iti apo ka umaray. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga uray nasapa anak asawa maray. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya. Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsaya atan. Masapo lang makaadal di anak ko Tayong sakripisyok ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo, Nanang. Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay, katwan day talagayam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apilbil. Ni, Lola, apisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang tanagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidat dito'y balay. Eso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lakit di, Lola? Kabailak
Ubingak pa'y mo't. 48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kijiskwilaan. Ang diretso kayo matin nga gym. Ayun man, apok. Isublik man tay sigod apam magi. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Inton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga min aramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay apam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod Lola. Kanso katamman tabadom. Makit-kita tapusag mo. Anya day tabado. Adda aklang mo't dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kit-kita iti kastabado. Manang nga rin. Umay kalumbungan na yun. Ay saanan kiko. Agjagjaging ak ngamin. Hay? Isumod na kaya masumiksik-sika ka na yun, ah? Di nakman mo't bulaan kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin, manang. Di mo unay, ah. Tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da Joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni Mami. Sige nga rin, mapantan. Uraya kung di ka nakakmanang maring. Mabit ka no lang, di aramidun da ka ni Joy. Ay katwan agkape ka kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Ala, aramidem na tati aramidem. Tagkapiak lang ni ti balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Ta nakalabaak itayan kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan tegsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot idida gito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talagaan Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang ti pamagita. No kasta, umanay mo nga rodan dagiti badom kanya, kapok. Lakit di Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom ta ipadas ko. Ha? Kaya't yung usaran dagi jay? Hanging amin na bado. Di umot kayat nga usarok dagi jay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagi jay Lola? Un nga rod. Alan, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wen sexy talaga nga mistrikto mo. Wan nga rod, madlaw nga stricto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wan Joy, ngam kasla balasang manan ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kaya't namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay badok ang nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ni Lola, anak? Nasayaat mo't, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami? Di mo suksukiran ni Lola Juan? Wan, Mami? Nasaysayaat mo't lang no kaduma kanayon ni Lola.
tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Syakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta nilolam titong palang. Tamo na tinasaya at para ken ka, anak ko. Wan, mami. Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan ka data. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa ingatan ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyakan mo ha. Kat di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapul yo. Umayak ko makikape. No, nakapiyo Damat. Ala, sumrek ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka mananagan. Tas anak mo't aman ang gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka mo't Maring. Pimintas ti pamagim Imobing ka. Ay kat agyaman na ka, Manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti pa nag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing Maring. Anya mo day tangay bagbagamon, Mang Anton. Kaslamot pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? No, anda pa nakabalin na. Agaramak kumakin ka. Ha? Siya ko nagpalpalikaw pa. I love you. Anya? Anyat kat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa Lola. Jay istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapapansin kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay. Gagayam ko. Uray pay, agpakadisente ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armunda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at nakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Wan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo amo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo matdagi jay hanging abado. Naimbag la kanyak at abakot akon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamat da Joy kan Lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ka ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan Uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot Hay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun. Intay ko mamanganan. Ay, wan nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na ijibalay. Ay, ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko.
Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala di cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak ba't nga rin tayo cellphone ko, iji balay. Ay, umay ka, sa pulen ta idaki ko. Narabyan kayo na simmang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi eh. Nagawid kayo kuman idisanda kami mabirukan. Malatay nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Itang nga road. Dagaangan nak. Kun nabang sitak. Saanak akong portable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito ibalay. Diyak kayat amadamag anagbulakbul ka bayat tikawan ko. Wen, Lola. Ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayong matan marabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitat Joy Di ka rumrumwar dito ibalay. Kundi ka agpastrak iti uray asinaw. Naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga istriktuan ka, tapara mutlakan ka daita. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kun kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito'y sango ti istoryo. Tapangururayak ka ni Lola. Apay, napanan ni Lolam. Sumipngutan Diyak nga rodam mo. Mabutbuto nga ko ni Jebalay nawan kaduak. Ala agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo tamang rikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga rod, agyaman nak. Kasla ka na yun mo tayo, narumor ni Lolam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samat business na. Awan mo't, mapanlaglak-lakwat sa Kadwa na dagiti pada na matlabab bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak. No damagak ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot yan ti mapaspasamak. Imbes asika nga apo ko ti maibarkada. Saan? Tajay mo't lolan. Uray ko mga rod no agawid dadagos. Ngam saan mo't. Ay, kanayon ang marabyan. Parbangon pa'y kayo no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw ka nagbalaw ti panagkaw-kawas ni Lolam. Nasimutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala. Ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaariman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkaw-kawus na. Ay na, agyaman na nakabakasyon kayon, mami. Kailiw na kayon. Ay na, kailiw kayo mutan anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglalado. Joy, asino day ta kasarsarita. Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nine, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar samatan. Diyak ka mo, mami. Ay, umay ka, inta kitaan ni Lolam. Pakawanan da ko ma-LP dyan ako. Joy, apo. Ni, anyat tikid dawan nyo iti pamakawan, Nanang. Apay ka di, Lola. Sorry, no ibabain ko ti pamilya tayo. Gabin,
Ngamin, anyat kahit yung asawan. Di na kay maawata, nanang. Amin, iti kastoy atawon ko. Masiko ka kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? At anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Nakasagana ak amang ikasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikog mo ni nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Iso nga ikasar ko iti kabiita na panahon. Auntie Mare, ada kumadawat nga pabor kanya yo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti daddy angkal ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni angkal idi na biyag paylaang. Ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka numat itabakante nga pa sa tilo-teo. Ay katun awan problema dita. Ngamapay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, addan. Tajay boyfriend ko ti bahala idta. Anya, Isu nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak. Nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay pasensya kan balasang ko Saan ko maamasa sa irtiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinupyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkit di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo't dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idinabiyag pay lang. Babalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga agkasarta pay ka no. Bay-bay hamon, no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y da jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imatla lugar. 5 minutos ti mapagna manipo di balayo kada antim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Karubatan tumatlaang ni antek. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid a balayo, Maritesa. Ay, wala mare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa Addanton balayo kinila kayo mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang aging ganatad ta. Naimbag ka pa Da kayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Haanmat. Ay, bagbaga bakit din nila kaya ko nga pa na kano iti swimming pool nga. Hanan ko nak tagastos lang. Ayan, apay, anya trabaho nila kayo mo. Hindi iti komporme. Ayan, ay na, nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matibiyag mo nga kasla kanya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta na singpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikal ang tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kahit din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tani. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay. Intun lo may alawas manan,
Aywan, ginatang ko amin na materialis ti mararamin a baleta. Ilutwam to nag iti trabador, wan? Sure, ahan eh. Kan, ato iti allowance mo. Thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, te ununaan may nga arami, dan ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton yan te. Taag pa dilibra kay ti kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwarta. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak ngamin jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni Antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaban ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramida. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay me ni Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nila kaya kunti makamuidtan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatakit din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matanti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niya nga maditinakam ko. Haan, ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan, ante. Sumarunong nga ro dita nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tatsamon. Uwan leta, dandan ak ngamin na ag-anak. Ay, iso mailagayam. Ay wan, umaya man naglakoy dinatang. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan natang ti karga ti basket kaw. Adda pang pakbad. Adda pa'y bukal ti kardis di takan daduma pa'y. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya-mala na ito ya, taprisko. Kan nalalaka pa'y. Ay, haan, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kanya, leta. Hanak nga gumatang itila ko. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wan, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi.
Anya nga imot dagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritong akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hana kon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me, iso nga hana kon ngagpay-pay-pay. Anya? Kahit o saram ano kasjay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no, kasya nga rumwarak. Ha? Ay? Talaga ang na-upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguan. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklik, anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan, ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hangko nga kasapulan data, agbalor ititin kay dati rilok, dati man kitam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kaya ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man mat. Ay, Hana, agat lingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalangab itinabang ah? Si kamot. Sa anak mo't anabang iya. Naglingot aklabas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itaro pati anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay una yan. Ala, yung kagdigos kay din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanonota. Uy, Tessa! Umay kagumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto mitiwagwagan ito'y sentro. Uno, makitang tangdan kalaang. Sales lady kay toy. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atan. Umay kagpilin iti bado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoan iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma, At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, ipapabado kay dyan ako. Baka nga may nag-allergy no, wagwag te ibado na. Kalabam, oray malabaan data, wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsangsangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asaway ti adda mabalin na lita. Nalabos mo day dyan, Tessa. Kunang malan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wagwagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded ngamin aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minjibalainan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanan nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makan no kasta. Nagitinto pa'y daduma baba nang natang ti kaya da sidaan. Un nga rod Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tila jak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod kunamutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem abalasang ko? Tanay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagay umat ante. Wan at anay, nagbalbaliw kamutan. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa.
Ado ti mangibagbaga ang nagbalbaliw ka kanon. Kadurmon mo pa yun ti makiistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa yung agtututbras. Agkukursing da. Handa ng agdigdigus. Kita ambas iti panagsasaumbalasan ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutten ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalanggwad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Isa, bakit? Agawit ka pa lang inyo balay dantin. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabangyak manipon amron. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumatlaeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo na mapanijay. Di kay pala umay dito yung wine. Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga ado ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't ado a tao ijay. May samot la a babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mumot jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumat ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulur ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungot na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bay ang tateks na. Mapantakit di. Mga wita iti nating apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat. O may kamiman. Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwat. Kaanak ka. Di Tessa. Kan anak dato'y ubana. Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari. Pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay-ayatan da dya babae. Si katilav ko. Nang nagmumag, si kati pinilik. Jak laing pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na ko, mahari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pang-aasim.
Awanan ba na diyang Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Diyak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gayam asawa na. Diyan mo daramid akon. Mabay na akon nga rumarito balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangipagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin? Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adamag nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilakudan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wen, ilako da siguro Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti da di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isong tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakaasimot. Ala, baybay amon, Lita. Di mon si Deren. Andi nga yung takit di, nga oray kas di timpakpakita na itikal labas. No kasta, nalakon di balay da Alfonso, Tessa. Ay, uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Hang ko pa'y nga nakasao. Tama ni pud idi imay di asawa nakat. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, di la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Hang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Ay, anyan. Una yan tinagtungtong palam, Tessa. Ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok laday ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sa usawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni Bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta iso lang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita akid to, ante. Mababain kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat agpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngam anya nga rod, napasamaken. At dagitan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ni probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay store. Siyak, tikit-kita anda. Agsubli ako ni probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siya, okay laang mo't no agnaid kayo lata dito'y balay. Ay, kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni probinsya, ante.
Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, din sapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngam di mo bumangon. Aginat-inat laang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngam di mo't aggunay ng trabaho. Ala, mangantang aruday, mabisi na kaun. Kaano nga'y nagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amaster kan. Anya aya at trabaho ti sapsapulaw. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilepas mo akursaw. Mabalin mo mati makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kaya't di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo, tikita na iti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom, agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mat. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat no agawid ado isang put ko amakan kan groceries. Papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Pweteng jay anak ta bakay. Ne, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan nga raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diya mo Tatang, sabtenda kon akad na eh. Nadagsan ti awit kaw. Nala, kasabtanon dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo na, tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamat sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't siguro't makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dahi abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid kamatan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasay. No atapan yung agtaktakaw no agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid na ita. Anya nga ron nga diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapula maamon nyo. Basta diskartik na itan. Kit di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktakaw no ag-hold up. Ola, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwartana, lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartilat isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat tenta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin na nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrek manan nga agsilpon. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag kula ang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laeng iti silid na.
Adamot latak kwartana. Insan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina ti tangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakay latan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadanak insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapang awisam kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik na uncle no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel. Tadi mammo ti sitwasyon may ijibalay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada. Kat no siyak ti provider da itan ni ijibalay. No kasta adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ora awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak, tamang ano ado ti kwarta ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asim mang patanakaw. Akin motor di tangay, barbaron samat. Talaga barbaro na ito na nang kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mau kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggapgapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuar mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin kunto no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kap-kap na kamala ang tinapilim ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amangirwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten kamoy, Marcelina, my love. Kan usarin ka mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang ang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon. Kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen, inton agsweldo Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang di anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang kwa talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kalday. Naimbagla ka no atarak na, paduam ka na. Ay kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, diya ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insan apel, kayat mo, tagtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan? Bakam, insan?
Nakalaam. Gatangag pa lang. Tanukayan mo, ala akaw. Ay, katuwan na. Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan nita tanga kalding, kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado titaraknin na. Kano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae, tiyalaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini. Umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres. Honey, I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Wala tadamagak no na alam jay imbaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na eh. Kasang-sangpot ko dito balay. So, jak nakachat itay. Ah, kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paduan nga ro, dawan. Tapno yung ton sumangputak. Adan to partsenta yung to nagkasarta. Uwan. Agbalin to alimana dyan. Tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kastahani. Di kayat ko no agawidak. At ako masangputak abalayta. Ay, kat sumangpot ka dito balay mi, ah? Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isun ti pagipatakderam. Ha? Ay, katuwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Ada iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga ito di kwarta. O kailangan matkadi oray inot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakin kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. Buwan insan. Ay, itaman pa yung awisan na kitinom insan Andres. Buwan insan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikasken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua ti nobyam. Wan insan? Ket jakilibak. Isuda ti pagkapgapuan ti kwartak. Anya. Apay ngayat wa? May sako malanga. Naitang ti kamalek insan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samot. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Bakit kasano nga rudaytan ngay insan? At na panunod ko pamuspusan insan. Kat si kalang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang. Oray agbaakak. Mariti agbaak insan. Isa ata nga damat itsuram, agpada tamoy na gwapo barsait, patsyak, magustuhan na ka di may sa anubyak, no arman. Anya? Tila ibagbagamat insan. Alan insan? At tila dawan ti ibagbagakin ka. Rogyam nga armanan, tas sinakaw. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta jak kayat da jay. Nalok maglangaro dahil, nangisit pa. Kan mature tiro pa na. Ay, nalabas kamot insan. Nobyam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Ang gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwada. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan.
Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tilay paparamid mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya. Ala na insan. Oh. Dahito iti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kakin ko na. Apay ngay asinaan nak mo Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Hanggang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka mangin subli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana na. Adan na yan, nubyam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinaggastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay bagbagam diskartem. Wana na. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agad ka nung arudisang penangay. Inton umay alawasan nanang. Agyamalak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mga dingay kanya. Gapoy ti panang loko kanya ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak ti balay. Welcome ka di balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag, isasaan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay, idi ka ububing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call ka ni Insang Kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da ti kastaunay ti rupa da iti FB, baban ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas. Sa balimot kan ka, tapapangitem mo't ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko. Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla, jak mo't makita. Kunana nga da dito abanda, ngam awan mo't. Andres! Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Apay nga yakas to? Bakit mo't gayam iti personal na ti Carla? Kung nagngisit mo't nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan salamat tayo.
Ala, saan mo't Sa anak pa'y mata senyor Si kamot. Jag pa so nga minti bagam manutawan mo. Jak pat siya na 45 lang. Ay, ala, ibagak man latag payson. Ngam ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mo kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mon. Ti boses mo lati ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Jak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa, sana balo. Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Masakit mo tanti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbutan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyak kaya dayay. Katawunan yun samot dayay. Isumot la di na kayat nga ipakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka? Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay ibay nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla? Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla? Di nakpang namnamaan iti awan, Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabain ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pa lamang mo. Ha? Potdag tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may isang abayan niya. Ha? Wala ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapol ang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla? Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsaak pay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsalita. Apalan ka, insan? Nasingpot, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilangar di rupanan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagkarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpot si ka. Imbag ka pa insan, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sana kas kanyak, nakatumpong nga kiti apera babae.